Non barla nang lipodok doga porahut tharmit hansola pen kaprek sai ka chuti ki iji aphan kupen chenglo kaprek ta akenang sot puma thasi non ovekimi BJP along klembang phu Peter Tisopen sikari bela pen kania ing hiarong arara phan sai ka chuti ki ia hormu kerap kapajodon Kedamtang jang mini pioneer kebarni Lumbajong MSC constituency ke parlo di Bhupen Lamding kedama tobar kilokre hini sikari be lapen kilokre si kania ing hiarong arara tumaphan sai ka chuti ki ia hormu ku lapen kaprek ka hormu keron pon BJP along klembang phu nono weki miang bongpen Peter Tiso lapuson kang hon pen kapaching bar pon thegapot sikari be lapen kania ing hiarong arara tum Peter Tiso aphan kachoro pajirpon Karbi Anglong non ke bangi Karbi Anglong Autonomous Council election MSC election along kar jabdunji polang li akema ngabang phu Peter Tiso ke hai alang li non kemang bom along pen pustame ilitum 12 kilo la pen sikari be arong la pen 11 kilo kania ing hero la rong nia bang kedam tang ni kan ko ane pen stame dak pa piglang la pen sorkar pen kirap kelong le asaya ason mungdo piglang polang li tanang tarli pame nang chini pame pen bini sikari be arong 12 kilo lamding road la pen thu lamding road 11 kilo kania ing hero same alang li agriculture pen hormu mate sai ka chutuki aso na mung nilitum hanang keron pon theka pot nilitum 12 kilo sikari bearong arat lapen 11 kilo kania hi rong arat bang kelang lefan suri akardom pajir par piglo lapen churo par pig lapen ining sam par piglo anparta non ke bangji MSC ki liga hut Lumbajong constituency pen ke Peter Tiso phansi BJP party ticket ivek nangji pota ha dagara ratung pen ke hang Lumbajong panji to kache toidun lapusona MSC mate iya matum sistem itu ulos tame ronga to kanu lapuson konatsi ki dugnai ma konatsi ki sungnai ma laso statistik bangke klardak pen kama tha thek joine piniam tame labangso Lumbajong along kaching thur the siong la lasi nilitum ning hang bangke non mangke uwe kimi a leader si nangpo lasi la ke hai Peter Tiso phan la Karbi Anglong Autonomous Council ke cari Aki hai CM Dr. Tuliram rong hang alang liphan ka chuning ria bangke la Peter Tiso phan le ticket pilo ku lote nitum ningarong pigji la pen Lumbayong to kanu tame alang li observe pame konatsi ki duknai ki sungnai ma alang li chini pame mai tum Karbi Anglong headquarter angbong sitame jikoi nut Lumbayong angbong sedolo tebong same tum kaching thur na thur bangke ka pat phiason asila so kaching thur bangke tum Lumbayong asu tum tanong kenang sodlo la pe ke aja ding troi pen tum chiri lo muni la phan ninge che thia muni la phan la si no ti thek long no ke hai non oi ki mi yang bong pen Peter Tiso ke hai ang phan si tum ticket pinang po basi Lumbayong arat tum bang che kat ila helo si ka chiri tu para pik lo Karbi Anglong Autonomous Council ka chari pon non ji tu CM Dr. Tuliram hang sara phanta ang li phan ticket ki pi phan si ni tum hin ban chiri ba non kikibom EM rotonteron alang EM ang hoy kang ni ningkan phoke chokpo bonta sikari be lapen kania ing hiarong arara phan thang na lakirata pajir je pinlang lasila pusona bang phu mate non kikibom EM rotonteron along ke non ke bang ji MSC ki liga hut cherap chetodun thek thelo bosi sikari be lapen kania ing hiarong arara tum pherang kya thengno ningje pon kininge kangtung mate kachunuri kangtung lapen ke than kangtung lapulo kedam tang BJP sarkar nang irol Karbi Anglong apharma nang kinakar japia bang phu non kidubom EM rotonteron alang li phana bangke nilitum Lumajong arap bangke asap so taninge chit hebedalo athemre kedam tang ningkan phokirul alang li hala election adhu nang ki humri pen non piniar ni an bangke kodak kumar arong si kupi sikelong kodak kupi siki suma pubang alang li rong nang chumri re laso pena jok ahok nitum BJP phanbang ning kaching sam thepik poi fisita alang li hin jongjong phanbang nilitum ning sam sedelo lasi non ke bang ilang aphong bang alang li bang nang nilo po bang sinilitum matha ponlo News Report Karbi Anglong Live